Dobrý večer, počitovaní patrače. Vitajte u ešte jednom vydanju emisiji Dobrý večer Vojvodino. Za dneška sme vám pririchtali šľidujúci celosci. Perša časť emisiji pošvećena roboti i ingerencijom mesnej zajednici u ruskim keresture. Hostci u našim studiju najavia tohoročnú veselinku. Širša reportaža z manifestaciji valjanje majského drevka, ktorá otrimana na švetoru sadlja u Bikić dolu. Muzična časť emisiji Dobrý večer Vojvodino bude pošvećena koncertu, ktorý otrimal hor Harmonija u Reformatskej cerkvi u Novim Sadze. Добрий вечір, почитувані патрачі із моєго боку, як уж наявене, у першій часті нішкайшої емісії бешедуємо о роботі і інгеренціях месної заjedniці Руський Керестур. А з нами у студію гост, ktorý bude so nami o tým bešedovať, sekretár mesnej zajednici Ruský Kerestur, pán Joakim Nať. Vítajte u našem studiu. Ďakujem. A nepoštredný povod nám vyberanky, ktorí práve na nedzeľu 15. júnia budú vyberanky za nový sostav Sovitu mesnej zajednici u Ruskim Keresture budú okončení na nedzeľu od 8 hodín ráno od 7 hodín ráno do 8 hodín večer. My dneška večer pobešedujeme keľo, budeme mať času o tým, ktorí boli osnovní roboti, probujeme nejakú rekapituláciu napraviť Sovitu, ktorému práve na nedzeľu vychodzi mandat i poprešedujeme dakúzi o tým, keľo prosto, jaký obsah robotov, toto, co čeka nový sostav Sovitu mesnej zajednici u Ruskim Keresture. Tako i na počátku, ktorí to boli najprioritetnejší roboti, ktorí by še mohli vyznačiť sostavu terašnjoho ešte sostavu Sovitu mesnej zajednici, poneže vi, jak fachová osoba, každodnjovo tam i možete najkompetentnejšie o tým bešedovci. Sigurno treba naglašiti u Pešen Šorja, že to porядні вибранки, ktorý Sovit mesnej zajednici po statutu rozpísal za 1. jún. Međutim, po zaredovú situáciu, to tí vybranky še budú utrimovať zažen 15. júna. Môžem povedať, že vybranky rozpísane od 5. apríla. I znači posle toho išli vybrankovo aktivnosti, ktorí ušli dzeli kolo toho. Vyjavu predsjedateljki komisiji. Sigurno, že toti prethodni period gdje tot Sovit išao še u funkcionalnom smislu robil, može ukarakterizovati za jedan dost uspješni i dost jedan period, ktorý na koncu preniesol bar veľa premenky i tota dinamika menjanja jednostavno bola prebrz dinamična i prebrz veľa stvari še slučovali u tim periodze, od tih mandatu u 4 rokoch. Co to praktično, toto bolo, co by si vyznačali jak od najvažnejší, može byť roboti, ktorí robení i toto, co trebalo prosto sistemski može byť zrišovať, že by i sledujúci sostavi generaciji prežali jak roboti. A sigurno, znači tu časi tota stora už da pomišla, tu boli odzdjeni investiciji, na koncu zakončena investicija sportskih hali, praktično ona porihtana i jutre už podnoši vimoha za tehnični prijem, robeni u periodze
do prešlого roku i komunalni roboti, znači doše opremelo mesnu zajednicu s techničnýma stvarami, kupený kamion, obezpečený bager, robené na čistenju jarkoh, robené nejaké menšie investícii, otrimovanie u nejakých mostíkov, nejakých tých druhých stvaroch. I može biti jedna od značajnih aktivnosti i toto su u stvari i može biti bila jedna dosta ozbiljna odluka, to u stvari prepušćovanje, odnosno formovanje javnog komunalnog podprijenstva, które prevžalo i komunalni djelnosci i definitivno dalo jedan novi pečac samej roboti mesnej zajednici. Ja išče po pitanju da povem, keď še bi trebala spatrati za kašik robota, lebo úspіх terašnjого sovitu, znaš, teraz bi možda mogli povest še bodnejše, pretože mi je sovit jako jedna fajta poslodavca. Ja znači mušim povest, že to sovit i u tih uslovijoh i u mandatu 4 rokoh do konca može biti najveći uspjeh otrimal samostojnost mesnej zajednici, jako nezavisni instituciji i co думам, že to bars značne. I ja okreme što se želim zadzekovat členom Sovitu, okreme predsedateljovi Sovitu, ktorý mal veljo taktu i veljo moci za balansiranje među všetkými problémami. Nigde sme neboli jednohlasni, neboli sme jednoho dumanja, u stvari Sovi neboli jednoho dumanja, pretože ja jem učestvoval u tehničnom smislu na Shatskog Sovita, ali je okrem zadovoljstvo bilo kad na Shatski odspija toho, kad će prijasila odluka o raspisovanju vyberankoh, prišli všetky členi Sovitu. Dodam, že to ostali ľudze posle 4 rokov u dobrih odnošenjoh, u jednoj dobroj komunikaciji i dodam, že na dosť úspešný spôsob rješovali problematiku, ktorá bola nad njovim šore u periodu. Може би то це ще значне, co ще мені видить, že значне, že u mandatu toho sostavu Sovjetske mesne zajednici među inšim rozpisani i novi mesni samodoprinos uspišno, hej? Apsolutno. Te zbuvanja še zbuvali u meji čaše. Ja i dumal, znači, jednu spomenu i za provozovanje mesnog samodoprinosa, ktoré u terašnjoj situaciji u stvari i hladni židlo finansovanja mesnej zajednici i to praktično za takve investiciji jedini prihod, njenjem te investiciji, ali i za robotu u združenjoh, za robotu u sportu, u kulturi, za da povem velji druge aktivnosti. Za budući period. U tim periodze, ktorý je zaprovozovani. Tak. Budeme beše dolaz dakle o tim budućim periodze i o tim co praktično čeka novi sostav, ali predtím, jak o tim pobešedujeme, posluchamy i wyjawu predsjedateljki Vyberankovej komisiji prave, która je zadlužena za to ti vyberanki, ktorí šli za. Sovjet mesne zajednice перше принесло odluku, že vyberanki budu zaprowadzeni 1. junija. Međutim, pre situaciju u državi vidljivi i pozarjad ovu situaciju prinješena odluka o prolongiranju za 15. juni. Tiž tak na Shatski Sovjet prinjesol rješenje o menovanju hlasadskih mestoh i rješenje o menovanju Vyberankovej komisiji. Već Vybeраnkova komisija prevžala všetky te aktivnosti vjazane za vyberanki. Co še dotika kandidatov, oni znači prevžati 38 kandidaturi, ali je vraceni 36. Jedna dumže bila njevažaca, a druga bila podsahnuta. Takže je 36 kandidati. Oni mušeli pridati znači, osobnu vyjavu o prilapjevanju kandidaturi i nazbierać 30 podpisy. Komisija preverela, že by się ti podpisy nie powtórzowali, także ušore všetko s podpisami. Kandidati na iste različitih profiloh. Máme tu od robotnika do visokofakultetski obrazovane osobi. Ali mušim priznat, že na iste trend, že še mladi dost prijavili i zainteresovani su za robotu i za Sovjet mesne zajednici i uopšte mesnu zajednicu.
Teraz, co się dotyka, znači priniesienie všetky akty, rješenja, ktorý treba. Na piatog máme schadzku, Vyberanková komisija i hlasački odbor. Bude še, znači, napraviš jedan zapisnik o primopredaji materijalu. Vyberanke, znači 15. juni od 7 rano do 20 hodin večer. Vyberanke, hlasački odbor bude, znači, upuceni do praviloh o roboti hlasačkih odborov, ktorý priniesla Vyberanková komisija. Vyberanke, ako za všetky živi, bude še patriti da všetko, da še početuje procedura, da ne budu nejaké nepravilnosti. Na iste osobi, ktorí nehodni prizvoni še môžu javiti do hlasačkih odborov toho 1. junija, znači do 11 hodin, že bi oni mogli hlasati, takže im hlasački odbor pojde na teren. Već po zakončenju, znači na 8 hodin čitaju še hlasi, hlasački odbor napravi zapisnik, već Vyberanková komisija zumira všetko to napravi zapisnik i na osnovu toho zapisnika na ohlasnej tabli, znači objaviše, Ferša napravi jedan zvit o zaprowadzanych wyberankoch, a već objavi na ohlasnej tabli mesnej zajednici. Zvit še podnješe, znači na iducej, odnosno peršej konstitutivnej schadzke novoho sovitu mesnej zajednici i tiž takše jagod obviscenje še podnješe predsjedateljovi Skupštini opštini Kula. U ceku 24 hodini, znači i kandidati i glasači maju pravo na prihvarku i već Vyberanková komisija bude rozpatrat 48 hodini u slučaju nejakej prihvarke. Mušem nahlašiti, že i već može biti u slučaju, že postojali nejaké nepravilnosti, već ponišća Vyberanki, a boljem za odredzene hlasačke mesto za viši žeco. Mušem nahlašiti, že še vyberajú 15 členi sovitu mesnej zajednici, može še hlasati, znači i za menje, to bude važaci listok, ali keď će hlasa za vece jak 15 osobi, već to už nije važaci listok, takže hlasači bi mušeli provaziti i merkovac na to. Znači može menje, može 15 normalno, ali vece už nije može biti nije važaci listok. Čuli sme o tej osnovnej procedúri, ktorá predvidzena za toti Vyberanky i po nejakých iskustvoch, znači približno nejaký, može biti týdzeň posle zaprowadzených Vyberánkov už bude vjerojatno novi sastav formovani sovitu mesnej zajednici. Teraz sami ste spomnili u peršem segmentu našej rozvárky, že odredzeni ingerenciji mesnej zajednici už u tim mandatu toho sovitu praktično vymeseni. Co co vymesene, co vecej nie ingerenciji mesnej zajednici, a co ešte ostávajú jako osnovni roboti, co budu i novoho sovitu, sastavu novoho. Tema po tim pitanju okreme široka i ja presvedčeni, že vše meni ľudze znaju co mesna zajednica. Znači, jak hraždanje, ktorí bih osnovali jebo členi mesni zajednici, ali je dom, že i velji drugi organi i ne znaju za nas jak od instituciju položice. Mesna zajednica Zumana je od jedna institucija, pri ktorej bi še artikulovali potrebi i interesi hraždanog jednoho štetka, či to Valala, či to kvarta, ljubo jednom co, i že me taki sposob mogli zadovoljiti neki svoje potrebi. Skorej, znači, mamy jednu genezu rozvoja mesnih zajednicoh. Nažalj, tota ingerenciji mesnih zajednicoh praktično z podsahowaniem sredstvoh do mesnih zajednicoh zmešani u granici do toho, že mesni zajednici, kad nimaju vlastne sredstva, to sredstva samo doprinosa, bar malo možu porobiti. I to definitivno novi sovit bude mušic mac jednu baš široku percepciju možljivostvoh novog modela ljubo sposoba angažovanja i formovanja pljiva na rješovanje određenih problematike. Praktično možeme povedať, že mesna zajednica Dumani vonizaške pomedzi združenja hraždanoh.
po potrebi u obštinskih strukturah, da kiedy sme pride, jaký nás pochopili jak od časť lokálnej samoupravy toho, a u druhej časti povedzme, keď treba taký práva vytvoriť, vždycky sme nie časť lokálnej samoupravy. Takže ta tematika je apsolutno doširoka, o njih bi trebalo bešedovac veljo, ali to je jedna tematika, która sigurno že bude nadnjeniša. Znate še praktično zveze teraz robota novou sostavu, znači jak bi povem, na odlučovanje o rozpodjeljivanju sredstvoh za zmesnovo samodoprinosu i eventualno koordinaciju robotov nejakých rižnih združenjov u Valalje i може на određeni способ и то ти люди, лебо сам совет местни заjednici, лебо ви як секретар принеси деякі средства, привез деякі средства з боку на деякі способи. Не знам, келю вам ту просто келю маце маневарского, як би ще povedalo, prostoru za takvi. Najljepši period povedzme za mestnu zajednicu kojim ja prolazim, u ktorim sam prisutni, to bilo neki 2007. po 2011. U tim periodze prek rižnih konkursoh, mestna zajednica i na koncu ja konkuroval, принесла do Valalu oko 64 milioni dinari. Veljo vekši teraz problem, že na takvi konkursi bez souhlasnosti opštini, odnosno opština u meno mestnoj zajednici muši aplikovati dakle na taki konkurs. Sigurno, že robota sovita bi bila, že bi motivovala, je bi napravila klimu, že bi opština prepoznala mesto, mestnu zajednicu, že bi potrimala određeni projekt i že bi i pohľadovala sredstvo za mestnu zajednicu. Mušim povedať, že sme teraz boli projektali, jedan projekt sme mali za Sekretarija za poljoprivredu, ktorý nám neprešol, odnosno nebol ani poslaný. Prešlo roku tiež sme mali jeden konkurs za vodosnabdevanje, ali na koncu musíme vidieť situácii, že gdje sme i kad sme. A na koncu toto už i počane robiť, Združenja hraždanoh i da po všetky druhých instituciji u Valalje treba, že biše afirmovali, odnosno prepletali prez mestnu zajednicu i že bi prek mestne zajednici, odnosno prek organov mestne zajednici i službi mestne zajednici koordinovali, dogovarjali i zajednički vjedno nastupali, co na koncu taki sposob robotov, aktivnosti u prehodnim periodze dao baš dobri rezultati. A keljo povedzme i pojedinječno, kada još beš ljeno o tim, že idu Viberanki, 36 ljudi še kandidovali, keljo oni značne, že bi ljudi, ktorí budu vybrani do Nového Sovitu i osobnje še dostatočno angažovali, imali neki plivi i, ne znam, na određeni sposob našli prehodi dejaki, že bi artikulovali interesi mestnej zajednici Ruski Kerestur. Jednu stvar mušim povest, že bi to všetkom bilo jasno. Politiku mestnej zajednici vodzi Sovit. Predsjedatelj Sovitu odličitelj lico i da perša osoba mestnej zajednici je Valalu. I ja jak robotnik u mestnej zajednici še ispravujem u skladu za stil. Znači, apsolutno, až u klasifikaciji robotov, a не postoji sekretar, takže praktično jak je vješni rukovoditelj mestnej zajednici i apsolutno sprovodzim, odnosno zaprovodzujem odluky, ktorý prinieše Sovit. Sigurno, že to Sovit, ktorý teraz počne za svoju robotu, будучи мусить перше упознати з можливостями і обсягом того, що може поробити у оквіру місцевої заjednici. І найс моделі, на який то спосіб функціонувати. Я абсолютно поріхтаний дати všetku фахову pomoc po tim pitanju i na koncu sam predsjedatelj Sovitu, ktorý še vybera na Peši Schadsky, bude mušic prevžac određenost za robotu mestnej zajednici. Jasno. Ja žadam, že bi i to ti vyberanky, ktorí šli za prešli uspišno i že bi še uspišno konstituoval novi sostav Sovitu mestnej zajednici Ruski Kerestur i žadam vam generalno, znači vam i všetkým členom Sovitu uspišnu robotu u nastupnim periodze. A mi še najdeme u nekej druhej nahodi, bo pretpostavljam, že budze nahodi za bešedi o
o rýžnych oblastoch roboty mesnej zajednici a my, počitovaní patrače, ďakujem vám ešte raz, že ste prišli do našeho studia. My, počitovaní patrače, prechodzíme na druhý najavljený tematični celosti. Tohoročný 12. pošore festival dzecinskej tvorčosti Rusnácoch Vojvodiny Veselinka, ktorý pozberal dzeci zo skorošických mestov, kde žijú Rusnáci, otrimaný sobotu 8. junija u prostorioch Ruského kulturnog centru u Novim Sadze. Jak še vam pači to ta Veselinka, prihodite už veci roky, a i učestvovali ste tu u Ruskim kulturnim centru, tancovali ste u folkloru? Pa nje super i djeci vole tu pristup, bo jest do tih radionici gdje može naučiti da risuju i da jaki zanati. I djeci, a popri toho dješka vidu, bo še menje je na možnosti lizdakce, hej. Takže za njih to barz interesantne i zanimljive. Ja moju dzivče od 2 roki vozim tu na Veselinku, takže ona tu už jak doma i uživa, barz ljubi prizna Veselinku. Veselinkovo už tradicijni, a dzecom obljubeni robotnji maljovanje po muroh i pravenje strašidloh rozpočati u dvore centru. Zdravo, co vi tu robite? Zdravo, bešeduješ po-ruski? Paralelno so robotnjami na dvore u Horskoj sali centru počala i robotnja maljovanja na vodi. I već, u stvari, najdłużej trwa to same pririchtovanje, dok še pravi farbe, međutim, to še už teraz znašli, takže možeš kupiti ti farbi u predavajnu, ktorý opremeni s njima materijalami za podobove. I pokljaše u Horskoj sali veselinkaši zanimali zos tursku podobovu umetnoscu, u Veljki sali centru na veljko še odbivala robotnja zos cestom. Zdravo, co vi to pravice? Kovac u programi, špivac, tancovac, recitovac. Prave keće dzeci, jak nuka, tak i na dvore, rozrobeli, každe na robotnji po svojim smaku, spadnu dišć. Jak pravi ljetni, nje tirval von dluho, ale calkom dostatočno, že bi binska oprema na ljetnej bini zmokla, a poneže jak mulja rehvarja, struja i voda nje idu vjedno, a okreme nje u miksu zos vece jak 160 cecerima dzecmi, organizatore rišeli premenjic koncepciju festivala i daljše utrimovanje programi Veselinki, ktorá mala buď vonka, pririchtovac nuka u Veljkej sali centru. Jak co sme ispomli, dišć kratko tirval, a perši preverit či prestal padac vybehli mali musketare, husare, kozaki i hajduki, ktorých so prihodnýma šabľami i mečami opremel voditeľ populárnej robotni so s balonami Mr. Twister. Keď videli, že ich heroje herojsky oháňajú po dvore, za njima na dvor povybehovali i Veselinkovo princezi, ktorí za ukazanú šmelosť podostávali kvece zo balónoch. Nuka u Veljkej sali Ruského kulturnog centru po zakončenju robotnjoh rozpočala večarša programa Veselinki, zostavena z 2 čascov. U peršejše predstavili kulturno-umetnički društva i združenja s folklornima točkami, a otvorela ju skromna dvoparova dzecinska tanječna grupa Ruského kulturnog centru. Potim, skratku programu novosadski predškolci ukazali jak znaju bešedovac i špivac po ruski.
Jak i prešlih rokoch, veselinkašoh so svojima dvoma tancami oduševeli članici novosadskej tanečnej grupy Partizan 2. Veľký aplauz publiky vyvolal i nástup malých verbackých tanečníkov zo kultúrneho prosvitného družstva Karpaty. U tej peršej časti veselinkovej programy nastúpili dzeci Ďurďovského tamburového orkestru, pobedníky republičného zmagania dzecinských tamburových orkestroch, ktoré otrimané prešlo týždňa u Bečeju. Posle pauzy pre odredzení technični premenki na druhej časti večeršej programy tohoročnej veselinky predstavili še školjare zo osnovnih novosadskih školoh, kotri pestuju ruski jazik i dzeci zo sekcijo Ruskog kulturnog centru, jak i školjare zo Ďurďova, Verbasu, Ruskog kerestura, Kocura, Kuli, Gospodincoh i Srimskej Mitrovici. Popri dzecoch zo Skutského Ruského kultúrno-umetnického družstva Dr. Havril Kostelník perší raz na veselinky nastúpili i dzeci zo Chorvatského kultúrno-umetnického prosvitného družstva Stanislav Preprek zo Nového Sadu. Večeršiu programu tohoročnej veselinky po scenáriu i u režii Zvonimira Pavloviča vodzeli Aleksandra Živkovič i Sanja Poldruhy. Početovanje Patrače tak bolo na prešloročnej veselinki u Ruskim kulturnim centru. A jak bude na tohoročnej, točnejšie jak vyplanowane, żeby było, powiedze nam domašních veselinki, osoba za odnošenja z javnošću veselinki, Nataša Makaj-Mudroh i direktor Ruskog kulturnog centru Vladimir Sivč. Ja vas, milí hostci, privitujem. Co môžeme čekať na tohoročnej veselinky? Videli sme, co ste porichtali za prešlo. Ja, перше будем. No, ще páči. Як перше, тут і останні кадри, teraz to sme patreli, že programa bola nuka. Nazdáme sa, že toho roku, ktorý veríme, že toho roku nebude nuka, že bude vonka i že nebude padať taký díšť, jak to padal prešlého roku. Patreli ste prognozu? Patreli sme prognozu i po mojej prognozi bi mala biti krasna hvilja prave tak jak treba. Že bi ne bilo ani goruca, ani dižđu. Nazdavame še, že poneže toho roku na iste šitsko ide tak jak treba načas i počate šitsko robic i pri koncu sme už s šitskima pririhtovanjami i na iste nam šitsko pošlo od ruky. Ja še nadam, že i toho roku bude bez dižđu. I že sme hodni volka. Znači i bavenje i programa bude na ljetnej bini i uzvoja. Renovirani. Da, možemo povedati, že znači organizacioni i programske aktivnosti pri koncu. Znači prešlo týždňa sme mali robotnú akciju, kde robili naši členi, kde bol hlavný bol Toma Hornjak. Tu bolo biljenje, šorenje Velikej bini, već Nataša i Daniel Mudroh, znači porobili logo na bini, oznova. I možemo povedati, že teraz prostor na iste krašnjevi patra. Da, kuzme farbi i šaki še dostali. I uglavnom šitski sadržaj, jako iskorišćih rokov, znači obezpečali sme pakeciki za učašníkoch, kde je školský príbor, minerálna voda i dajaki konditorski produkty. Tiž tak djeci maju i ubezpečeni boni za jedzenje, gdje bude vjerojatno bude pizza i dajaki soki za ošviženje. Co še dotika robotnjoh, znači od robotnji počinali na 17 hodin,
tu može Nataša reći da poje. Robotni klasični jagodi po teraz, znači na 17 hodin dzeci risuju za skridami pomure, budu mať dajaku zadatú tému, to tu budú vodziť Silvester Makaji i Bogdanka Sopka. Môžeme odkryť s Patračom, že by še dzeci pririchtali takú z doma. Nebudeme všetko neška odkrývať. Jaká téma bude? Nebudeme mať takú nespodzivanja na tohoročne veselinky. Znači na 17 hodin še ruši so zrisovanjom, potom dzeci budu, hlavna tema veselinky u stvari bezpečnosť djecoh u transportu. Takže budeme mať jednu robotnju gdje djeci budu, ajde tako spojeme, zo škatuloh praviť prevozni sredstva. I tiž tak nam prihodzi z policijske upravi Novog Sadu prihodzi ekipa ktorá bude prezentovať znači bezpečnosť u transportu. Svojo robotnje. I animaciju, znači prezentáciu. To sme dneška, dlho nám trebalo času da dojdeme do toho, ale sme úspešno to dneška s Zvonimírom Pavlovičom pokončili i dom, že to ponovno se krašnje vypadnúť. Znači z policijskej upravi prídu osoby, ktorí budú ukazovať, jakže pravila u transportu i tak dalje. Uvijek se bude taký iznenađenja, baš všetko da ne otkrijeme. To bi trebalo da bude krasno. Nič tak ešte nezakončené. Ešte i Mr. Twister, to, ktorý pravi balóny, standardný, ktorý pravi predmeti rižni za balónom, tiež tak za tých najmladších budemo, da to i starším interesantné. I co še dotika robotnjog, to otprilike toto. Môžeme vecka i zaključiť, že sredstva ljehli na čas i môžu biti preto všetko tak, jak treba, pokončené. Môžem povedať, že s ohľadom na celú situáciu, ktorá bola i u državi i tak dalej, že sredstva naiste ljehli na čas i to sredstva zo Pokrajinského sekretariátu za obrazovanie i kultúru, već zo Nacionalного совету odbora za kultúru. A po perši raz nam še pospišelo, konkurovali sme i do Ministerstva Republiky Srbiji i tu sme dobili određeni sredstva. Po perši raz, to sme še nespozivali. A tých dňoch objavene i zo Svorodu Novog Sadu sme dostali za veselinku, to je dostanjeme, ali rješenje sme dostali za sredstva. Takže môžem povedať, že veľa lepša situácia, to što dotyka veselinky, jak prešlých rokoch. I to znači zmysly budú realizovaní i jaké odvolanie našich družstvov zo mesta, kde žijú Rusnáci, prichádza deci? Ali, môžem povedať, že znači to tá robotní, to perša čas, znači veselinky, a druhá časť to tá koncertné vyvodzenje, kde muzičný producent Miroslav Pap i tu budú učestvovať deci uglavnom všetkých našich mjestoh, eto možno Nataša veci, a nie za všetkých. Tu máme zvyčajno tých, ktorí každého roku prichodze i máme tých, ktorí še zmenjujú. Dah to može prísť, dah to nemôže normálno. Takže toho roku budeme mať z Đurđova hostov, znači i zo školy, i zo kulturno-prosvetného društva. Potom zo Skocura, tiež tak zo školy i zo kulturno-umjetnického društva Žatva. Potom nám prichodza deci zo Karpatoh, zo Verbasu, potom zo Rimskej Mitrovici, zo Novog Orahova, думам, že perší raz prichodza toho roku. Zo kulturno-prosvetného društva Petro Kuzmjak, potom zo Gospodincoh, zo školy, potom našo z radosного djetinjstva, preškolska ustanova, radosne djetinjstvo, objekt Palčočka, gdje djeci hodza, to ti najmlači na ruski jazik, i tanječna grupa Partizan 2. Atraktívna, ktorú sme videli každého roku, tiž tak i môžem povedať, že veľi od nich ľubia vars prihodiť, pretože tým decom školským še zakončuje škola i to im vec jakašik už teraz či fajta nahradi, lebo deci, ktorí chodia na vyučovanie ruského jazyka, ktorí nemajú poriadnu nastavu, im to také ako nahrada, prísť družiť. Bo nie všetky deti baš ľubia nastúpiať, neľubia recitovať, neľubia tancovať, lebo i vec, keď prídu na veselinku, prídu do robotňov i to im povedzme odvituje také. Znači im nahrada da komu še zakončuje sezona, jak co tým tanečným
grupom. Oni zakończyły sezonu, został tu weselinku, znaczy nie zmagania, od szerca się tancuje. Tak jak Coška, że już teraz koniec i teraz będzie rozpust. Chciała bym jeszcze pochwalić mentorów, učiteljki i uglavnom osobi, ktorí privodza djeci každého roku, že su vytirvali i že su, keď patríme na djeci, jak djeci oni zainteresovani, oni su šitski prist. Problem zorganizovať, či prevoz, či penježno, či kto priveže djeci i či će na koncu konca iste da komu privez djeci. I na iste sem pohvaljati, ja bi nje menovala ponosob, mentoroh, ali na iste je zvedoh, ktorý jednostavno znači, keď rušite od perši kontakt, že je veselinka tedi i tedi, dobro, odlično, keď od djeci šmem privesti. Pa teraz da keď sme limitirali, že može 3-4 na jednim auto, lebo jak gde nam še co častejše už z roka na rok, što pita, a može na 2 autoh, a može i za 4 djeci. Znaš že može, tak sme prišli teraz toho roku, po jakeši číslo od 150, može bude i daco vece, jak 150, i z roka na rok vše vece učešnikov, co ljam jedno potvrdzenje, že nie robíme bez viazy, znači, že vredzi toto, co telju trudu. Práve som sa toto chcel i opýtať, že co vaše djeci, to je djeci z Ruského kulturnog centru sekciji, jaka situacija z robotu, budu i oni učestvovať? Tu všelijak boli peršinstveno uključene učiteljki, naša dva, koji robia znači, po naših novosadskih školах. Tu všelijak bude znači, recitovanja i drugi rižni točki, tu bi trebalo okolo 50, tak nam obecane, okolo 50 naša novosadski djeci da se uključat do tej programi. I všelijak tu djeci iz Ruskog kulturnog centru, znači nastupi folklorna djecinska sekcija, kotrih rihta Vladimir Ivan Veva, budu špivac naše djeci, kotri imaju solo točki, trebalo bi nastupiti i djecinski orkestar i tak dalje. Naiste toho roku djeci mali bar zvelje obovjazki, pretože i preto tu situaciju, co bola zo chvíľu i zo s tima viljivami, všetky taki termini boli prekladani zadali i tak se pozbivali da jedni stvari, takže dost češko bilo organizovati, to co govori Nataša, pozberati djeci na probi i otrimati porjadnu daku aktivnost, ali думам, že to bude naiste krasna programa. Ubezpečali sme znači, profesionalne ozvučenje, co bude robiť master studio Vladimir Žeželj, ošvetljenje bude robiť Hudak Irinej i tak trebalo bi všetko da bude na jednim visokim urovnju, jak i prešlih krokoh. Nazdávame, že to bude na otvorenej bini, pretože naiste je zvelje učešníkov, co še je u toho roku ukazalo, že keď budeme núkať do toho prostoru, že jednostavno tu Češko še organizovať, Češko oni môžu stanúť. Veľa djeci. Veľa veci jeste. Ja môžem povedať, že naiste tým, ktorý robí kolo veselinky, počínajúci od organizácií do tých, je veľa osoby, ktorí uključené co z upravného odboru, z boku, co še priključujú vec zo sekcijo, z folkloru, zo choru. Takže širíme to tu ekipu. I práve toho dňa, sobotu, znači toho dňa máme bar veľa ľudí, ktorí uključení z boku, ktorí še nespomínajú javno, ale sú každého roku z roka na rok uključení. Takže to rozrobená ekipa, tak dúfam, že... Može by trebalo i spomnúť i Zvonimira Pavloviča i Miroslava Papa, ktorí tiež tak veľkú časť noša na svojim chrytce. A nespomni sme ih, co oni nemohli prísť. Ne prišli, ale da, nositelj projekta, znači to Zvonimir Pavlović, co je i z nami od prešlih rokoh, i autor projekta, i glavni, da ne povem tak, organizator i nositelj, Miroslav Pavšilijak, on zaduženi za programnu časť, znači jak producent programi. Jasno. Zvone všema ideji kolo tih podobovih robotnjak, ktorý my da kedy môžeme provadiť, da kedy nie i vše da kedy še ih nemáme, ale dokonca to vše dobre vypadne i dúmam, že postoji tu jedna veľký kreatívny kvalitet u stvari kolo veselinky, kde še ľudia zberajú. Postoji toto aj i toto, že sme tým, ktorý robí rokami, maltene od počátku, od peršej veselinky. To, čo známe už, kto jak rozdumuje, na ktorý spôsob ich kto co robí, ubavení sme jednostavno. Co mi ubavení, co festival zažil medzi ľuďmi, medzi deťmi našima, takže nejaký neproblém, bo še to zná, že koncom
Друга субота у юнiju, фестивал Веселинка і то ще діти рихтаю нормально, рихташе і точки за програму, хто сте до програми, хто не сте іде на то ті роботні. Мусím še vam ešte pýtať jedno pitanje. Veľa še čuje, keď dachto pôjde do matky, do Ruského kultúrneho centru, že jaký nepošorení prostory. Darmo to bolo porajenie, darmo bolo, keď sami prostory dotirvali stari. Daco, nejaké informácie znáte, co bude s tým budinkom? Evo, ja takih novih informaciji, nažal, nemam. Znači, čitali smo u javnosti i po medijoh i tak dalje. Už teraz rokami, i to novi sostav nacionalного світу, co bol teraz už prichodzi u koncu, už 4. rok. Думам, že še nepospíšelo vytvoriť toto, co bolo zadumane, tot projekt, ktorý sme všetci videli, ktorý najsekašne vypatral, zaplo za školu o takých majetnopravných odnošenjoch i tak dalje. To poviem tak, že še premenjali nejaké uslovija i politične uslovija u državi, že to še trebalo všetko finansovať. Думам, že možno by še i mohlo vytvoriť, ale status quo. Za teraz tak všetko stojí. Problem bol okolo toho odkupu toho kvarteľa, ktorý jednostavno bez toho odkupu še nemohol realizovať i praviť nový objekat. I naiste pravda, že to tí prostory tak. To už neznám ktorý raz. My už rokami, i vy v upravnom odbore, ja tu dlho roky, i vše, že Novosađani majú najhorší prostory, co i máme, i ani teraz ešte za teraz. To všetky registrujú, ale nikto nerobí na tým. My ich šminkami, keď môžeme, co utoriš, ale to nažaľ to nie. My zažnem pod kvarteľoše u tých prostorioch, takže my ani nemôžeme konkrétno nič prevžo zrobiť. Že ste pod kvarteľoše cerkvi, hej? Hej, to, znači, potpisani kontrakt na 5 roky z našu cerku. U jednej časti prostoru. Jedna časti Ivana Subotića 8, ktorý je korektna dogovarka i tu nemáme problemi. Ali za tu drugu čast na broju Zeše, znači tu nije obnoven je oznova ugovor, tu sme čuli, že še bude jakiš investitor, že še bude cała to ta parcela pravi za neki drugi objekt, a i to šišće še ne pravi. A my čekáme. Veselinka bude u každém slučaju. I već kada co počneme robiť i kolo objekta pojme, a dobri, tak nas budu valjda sta. Či ukladac uopšte dacu, či ne ukladac, non sto vize jakaš pripojet, kaže ne znam, na ljeto, a na ješenj, a na žimu bude toto, bude eto. Dobre. Pričekame vyberanky, bude novi nacionalni sovit, a coška še i o pokrajini bešeduje, no ali na nje dlužime našu pripovedku. Mi pomalki, co še dotika našeho termínu predviđenog za najavu Veselinky, potrošili naš čas. Ja vam dzekujem, že ste boli, že sme otprilike potolkovali patračom, co ich čeka na sobotu u Ruskim kulturnim centru, ulički Jovana Subotića číslo 8. Dziękuję wam jeszcze raz, a my, počitovani patracze, idziemy z naszymi zmistami dalej. Moja koleginia Helena Korpašova bula u Srime. I to z jednu veliku pričinu bula prowadzić už tradicijne valjanje majovog drevka. Običaj valjanja majskого drevka, ktorý pri Rusnácoch začúvaný Ljemu Bikić dolu, z rokami dostal novi zmisti i prerosnul do tradicijnej manifestaciji pod nazvu Prišli nam Rusadlja. Tohoročna preslava valjanja maja počala u etno hiži, gdje otvorena vistava hustočkog i drugih modnih detaljog z 19. viku, z ktoru Bikičanki učestvovali na Noci muzejoh u Novim Sadze. Hteli sme vyhasnovať, už keď sme pozberali to tých hustočky, da nošíme do Nového Sadu, da tam predstavljame še to ti naše ruski hustočky, pa sme tak zadumali da i na to dzenjna Rusadlja, keď še valjama i ovo drevko, da napravíme jednu takú isto vystavu tih hustočkog, da i to ti našo mladšu Bikiću, ktorí še nije stretali s takima hustočkami možda, pa da popatra, a i to ti starši ženi, ktorí to nam dali, da vidza jak to išće da še malo jak zohadnju na to ti časi svojom mladosti, keď to oni nošeli. To máme, znači, hustočki, ktorí še nošeli samo do cerkvi, bar sjatočni hustočki, već robotni hustočki, ktorí še nošeli kolo hiži i na polju, a tiži isto i svileni hustočki, ktorí isti boli tak sjatočni do cerkvi ili tak do domu, keď boli igranki.
Jeden jak exponat boli i fartuchy, ktorý my vyšívame. Máme to tu sekciu vyšívačkov. My sami teraz to i trukujeme i vyšívame. Máme tak nás deske ženy, to mi pre žimu robíme, keď je zmeni roboti po vonku, po zahradi. I vecka vyšívame i pored fartuhog, tu máme i okreme fartuhog, máme i salveti rižni i kuharki. I to uglavnom zberame kuharki, ktorí majú nejaký tako interesantni natpis. Nič nemáme bez nadpisu, imame jednu po ruski, ktorú sme už prikazali i vše tu ešte čuvame, a tiež máme i po serbski šitski s takých nadpisami, ktorí bar tak malo zacikaveni. Žime sme jednu robotnju, počali z robotnju, a to bebki, da pravime u našim ruskim oblječive. To je, možeme tu vidjeti kasnije, poznejšie, že je to mali bebočki u ruskih šmatoh, gdje jedna malo baršonj, znači to dzivka, a veska še oda, klaze fičulu, pa máme i takvu babku jednu napravenu. To mi peršira teraz u Novim Sadzevilo želi to ti babki, teraz evo tu u nas. To što možemo podzekovac Miri Barnove, która nam to pomogla, ona to perša počala praviti i nam še to popačelo, ta tiež sme već zamodljeli da i nam tak malo pomože, da i mi še uključime, da možeme tak i sami napraviti sve se tih babkov i da to nam bude jak suvenir na šitskih tih naših manifestacijah da možeme predavati. Babki i drugi vyloženi eksponati vyvolali veľké interesovanje naščiviteľoch. Z ohľadom na tematiku výstavy do etnohyži najveci zachodzeli ženy, bikičanky, ale i predstavníci podobných združenjoch zo sušedných valáloch, ta výstava bula nielem zdohadovanje na prešli časi, ali i nahoda za čeranku idejoh za novi ženski projekti. Manifestacija Prišli nam Rusadlja predlužena u osnovnej školi s multimedijalnim literaturnim stretnucom, odnosno promociju knjiški profesora Zdenka Lazora Popatrunok. Knižka nastala od 2007 po 2014 rok, točnejšie nastalo u tých chvíľky, keď je studiralo u Novim Sadze na katedri za ruski jazik i literaturu. Počalo, možno tak povesti slučajno, jedan obični žimski dzenj. Ja pošol na kafu do Varošu, rozumieš, s kolegami i koleginjami, i troška sme šedzeli, patreli prez oblak i rozumiš, jak i každomu poetovi, mladomu človekovi, dumki počali ljecic na rižni boki. I slučajalo še, že ja to ti svoje dumki počal pisac. Ali njedem to ti dumki, ali i šitski drugi dumki, ktori še slučovali njedem tej chvíľky, ali i šitskih drugih chvíľkoh u každodnjovim živoce običnog človeka. Poezija, ktorá še nahodzi u knjižki Pogled, abo po ruski Popatronok, peršestveno ljubovna, potim refleksivna poezija, ali jest i v tej poeziji, ktorá, jak se sama moj recenzent hvaral, ktorá služi mladšim, že bi vidzeli na jaki sposob to, co znači ljubov, a staršim prosto, že bi še zdohadli, že čuvstvo, da kedi bula hevto perše, co bolo važne za každého človeka. Bez ohľadu bula to ljubov dvoch zaljubenih, abo bolo povedzme bratska ljubav, šestrinska ljubav, ljubav rodičoh i dzecoh, ljubav sprem prirodi, u životinjom i tak dalje i tak dalje. Knjižku predstavili Lazorovo prijatelje, Srđan Malešević, ktorý u uvodnim slove zapisal, že Lazorovo pisni čitačovi davaju jednostavni odviti na važne životne pitanja i navodza ho, že bi sam prešeital po fruškohorskih breškoh i bikičskih doloh. Da skeljo pisni zo zbirki Popatrunog prečitali Branislav Lazor, Sanja Tirkajlo i Vesna Dančelović Dupalj. To bila ljem jak ideja, že prosto objaviti knjižku poeziji. Potim ta ideja zeška u februaru bukvalno je realizovana, kad smo nazberali sredstva, knjižka višla u maju i perša promocija bude nješka u Bikiću prave pre toto šveto, ali njeljem prave pre šveto, ali i pre Bikićanog, pretože knjižka Popatrunog pošvecena ľudzom, ktorí ljubja, ktorí budu ljubic, ali i pošvecena šitskim Bikićanom, šitskim Bikićankom i šitskim ľudzom, ktorí še čustuju jak ljudze. Knjižka Popatrunog napisana na srpskim jaziku, a autor prečital i svoje stihi po ruski. Gledal sam po švece švičku, co horela dluho na vitru. Gledal sam ju da skelju deceniji bez mi hvareli, že nije može ju tak ljehko najst. Zato cela šedzeška medzi nami
medzi dzecmi, žemi, ktorí dýchali vozduch s polnýma pľucami, vtedy, keď sa slučovali najhoršie stvari našim ľuďom na krajisku sveta. Prečo treba prečítať vašu knižku? Nie len moju knižku, ale všetky vaše knižky, prešestveno, že da co mudri, da co nove možete doznać. A druge co, u každém vyrečenju, ktoré tu napisane, u každém slove, može ljehko prenajsť. Bo každý človek bez ohľadu keľo mal obowiązki, keľo co robil, keľo nie robil. Všem treba, že by vytvojil slobodný čas, še u slobodným času treba, že by vžal dať co mudre, že by prečítal. Nehovorím ja, že musi prečítať knižku Zdenka Lazora, ale prosto prečítať slova, ktorí namenjeni ľuďom. Promociju vokalno zbohacela Dragana Glumnja Babić, kotra zo sprowadzeniem na gitari Bojana Babića odšpivala 2 špivanki. A špivanja i tancovanja bilo i u Dome kulturi, gdje kulturno-prosvitni društva zo Zbikičuši do Ibačincoh otrimali zajednicki koncert.
Po zakončenju koncerta, tancovanje i vešelje predlužene i oprez Doma kulturi, točnejše kolomajskog drevka. To obyčaj, ktorý my pestujeme veľmi roky, môžem povedať tu od priseljenja, stalno každý rok še to robi. My to teraz malo zvili na viši úroveň, to prikazuju tak, mi navolali tu manifestaciju, prišli nam Rusadlja. Preco toto majske drevo še baš 30. aprila sadzi i preco je teraz tak zakvicene. Pa ono simbolizuje prihodjak ljeta, pobjedu ljeta nad žim, tak varija, že i zato mi tako kviceme rižni farbi, to ti pantljiki, ti štaktuju jedna fljaša vina, ktorá simbolizuje tak zdravlje i že kto peši za rube i keď še fljaša ne rozbije, bude zdravi cali rok. Takže sme to položili toto, tak še nazdavam, že še toho roku fljaša ne rozbije jak v loni. A kto kvici drevo? Pa to kvica dzivčata, kvica s rižnjima pantlikami, to roku isto tak boli večer prišli dzivčata z našeho to kulturno-prosvetnog društva, okviceli ho i već hlopiše pozberali, išli sme do ljesa, odrubali sme jednu hrabu, muše bud hrab drevo i privezli sme ho tu i tako malo zakopali, malo še vešeljeli i teraz ho valjamo. Kto bude valjac drevo? Pa valjaju to ti hlopi, ktori ho i sadzeli, takže šitski, ktori i sadzeli, teraz ho budu i valjac. A čo muši buď hrab? Pa ne znam, to tako je običaj, že eto, varija Rusnaci sad za hrab, a Slovaci bagrem, takže bi še razlikovalo daca. Skoro je to bilo sazelo še pred domom, pred školu, pred dućanom, već kad hlopi to obično sazeli, već kad gledali piće od tih, co komu posazeli. Dok leginje i hlapci, to ti mlači, sazeli zivkom pred obise. To obično isto to večer sazeli. Kad to bilo takže i hlapci, to ti bili mlači, nije bilo ani zivno take velike dreva. Pa to i od Sovjetska pošli pomognuti im da še zihnje. I već kad je za Rosadlju še valjalo, zivčartacka počela seliti hlapcov, znači. Na mesoše stolu, paljenki, malo vina, teri to bilo vina, keljosece u Bikiću i kolači. A to ti hlapci, ktori valjali, prinjesli zakopali to drevo, oni vošli nuka do obisa, tam ih počaseli u torim šitskim i hlapci, ktori sadzeli, dobili od zivki hustočočku. To teri bilo da su veljke isto. A običaj buže, obično, ktori sadzeli hlapci tu boli leginj od te zivke, znači. Abo simpatija i tako da. Takže, keď še valjalo to drevo, kto perši zarubal drevo, to še znalo, že to leginj, abo potencijalni leginj od te zivki. Keď chlapci posadzeli majske drevo oprez hiži, to za dzivku bula čest či obovjazka? Čest bula za dzivku, bo ani každa dzivka baš nije znala če ih položati činjeljem. Ktora mala leginja i bula na odaj, da to še nadala, a rodičam nije šmela povest, bo to zato bilo drahe, kad kladli i hustočočki leginjom še, to še hlapci već šitski pozberali. I hostelo še u hiži, u dvore i šadzi. A bilo i tak to kladli, co nje, že za odavanku dzivki boli kladli i tak. Ktora god dobila, tak každa je bilo baš čest. Každa ljubela, že dobila. Bo še trimalo, že had všetky uvažovali, jak da polemišak. Було по 7-8 май дівчатам, наприклад, мали вала, але ще було тело дівчата, вже ще у Торім було зараз вже аж 12, ще я сjećam. Ali u Торім, ja generacija, co nas bilo najveće posle vojni, druhej bilo nas 13 u odelenju. Već kad to nije može biti veljo i djeco, ali u Торім uzme še takmičeli. Znači nas teraz trome štirme, ja malo jaku dzivku, eto, drugecka jedan drugom pomagali. Dokle tirval to dobičaj, taki pravi, že še oprez dzivotskih hižov se Pa zelo? zna se co, nješe išće vidi, že tirval do tedi, dok šitski dzivčatka nošeli suknji, jake nošela, da se tak do
Barže ще тримало до 64-5 року. А отеді вецька так, ще при тому кладла дівчатам є. Але це було, не знам вам co povedať, deti barže išli do školy, tam bez nie bolo chlapcov da nošateljo. I uzaj i trošak, co ja znam. Majske drevko zvaljene, fľaša so zvinom še nie rozbila, ta še všetky nás dávajú dobromu zdraviu i dobromu roku. A? Kopajunka. Koda je? Upekla se. Dobre. Vidjeli ste, počitovani patrače, jak še pestuje običaji u Srime, a mi še vracame znova do Novog Sadu i ukažeme vam jak še preslavljuje rodzeni dzenj i to u cerkvi jednog hora. V nedzeľu večer u reformatskej hristijanskej cerkvi u Novim Sadze hor Grekokatolickej cerkvi i Ruského kulturného centru z Nového Sadu Harmonija otrimal celovečarší koncert z nahody svojho rodzeného dňa i cerkovného šveta Rusadľa. Meni jako dopada kako rade Suzana, naš maestro, dirigent, i program koji pevaje hor, to je raznovrsni program, ne samo je duhovni program, čujete, ima i rusinskih pesama, narodnih i ukrajinskih, tako da ima tu svega, a najviše zadovoljna sam odnosima između ljudima. Ovo je stvarno ljudski, dobri odnose koji bi trebalo da vladaju u celom svijetu, među svakim konfesijama i različitim veroispovistima i različitim kulturama. Me
Ja se jako dobro osjećam, vrlo ispunjeno i ja sam zadovoljna. Nadam se da je i publika uživala toliko, bar koliko smo i mi uživali u muziciranju i u proizvodnji emocija. Jako mi se sviđa i volila bi koji to moglo da bude malo češće. Jako je duhovno i ne znam, to mi je prvi put da vidim, da čujem. Že harmonija ukazala це kvalitetni repertoar, všetko možno najlepše. Super bilo, bar skrašně. Novi repertoar majú i baš prekrašno. Najse su vežbani každa čas. Z nedzeľovým koncertom chor Harmonija označil svoj 7. rodzeni deň. Už šľidujúci najvjerojatnejšie dočeka s novým dirigentom. Poneže poterašnji Suzana Gross-Marković toho ljeta odhodzi robic i žic do inožemstva. Hor treba dalje da nastavi, da živi, da razvija ono seme i onu mladu biljčicu koja je izrasla, da nastavi dalje da raste i u tom pravcu da se razvija. A ja verujem da ima toliko profesionalaca i talentovanih ljudi da sigurno će da se naći neko ko će moći da stane i da nastavi dalje.
Ovo je bilo predivno. Ako tu neko nije osjetio Duha Svetog, onda bolje da negdje drugdje traži. Fenomenalno su bili. Vaša crkva i inače pruža mogućnost da nastupaju razne pevačke grupe. Naravno, pošto kao što ni Bog meni nije podario da ja pevam, samo ako malo više popijemo, zato uvek drage volje prihvaćamo koji tako lepo pevaju. Ja думам, že všetky sme dneska to boli na tým koncertu, že sme užívali, bo sme toті пісні, як духовні, так і народні. І це ж як прекрасні співали. Воно останньо записані, дешка там глибоко у серцях.
i verím, že všetky otac še vracíme zbohacení. Naj tomu choru žičíme veľu úspіху, Božого blahoslovu, naj slavia Boha i naj nás vešelja, naj budú nám na pocešenie i na radosť. Dneškajší nástup prišlo jakýsi čas, keď sme už pri koncu sezóny, jak to zvyčajno býva pri koncu toho polročia. Думали sme, že budeme v stane organizovať humanitárny koncert, že by sme pomohli aj tým ľuďom, ktorí teraz nemali šťastia toho Maja Mešaca. Ale ja dúfam, že i to taký koncert bol udatný, že bolo veľa publiky, že užívali o tým našim špívanjem. A nazdávam se, že bude ešte nahodí toho Mešaca, lebo kedy to napravíme i v tú druhú časť.
Krasoti i kvalitetu hora všelijak doprinoši i fakt, že ho tvoria vece jak 30 členi rozličných generácioch, nacionalnoscoch i konfesijoh, ktorí vyvodza repertoár duchovných i švetovných kompozícioch na ruským, serbským, ukrajinským, rusijským, slováckým, židovským, talianským, anglийským, hrečeským, latinským i cerkovnoslavianským jazyku. Poštovani patrače, bolo to všetko, co sme vám pririchtali za dneškajšie vydanie emisiji Dobrý večer, Vojvodino. Reprízu istej môžete patriť už dneška v noci na 2 hodin i 5 minuti i jutre popoladnju na 15 hodin i 10 minuti. Spred ekipy, ktorá pririchtala i realizovala dneškajšiu emisiju, ja vám žadam dobrú noc.